ug maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome back to my channel. This is Jay-R-I-C Joe, ang Gwapitong Boholano nga makig-uban sa kaninyo. So, for today's video, kabalo ko nga gipulan na mo og sudan og tinapa. Kay kabalo sad ko nga walay balay ron nga walay tinapa nga stock. So kasi nabidlian na mo, napulan na mo tungod sa langsa, dili man jud na malikayan. Kaya ang tinapa man gyud ang madali-dali, ang sardinas man gyud. So today's video, tudloan ta mo para unsaon mawala iyang langsa. Just keep on watching. And thank you so much for watching for today's video. I hope you have something to learn to this video. And for more cooking tips, please visit my YouTube channel and don't forget to subscribe, like, share, and click the bell button for notifications and updates.